Evo, prošli vikend smo uzeli još jedan pehar. To je bila druga runda Donut Cupa ove godine. Bile su zanimljive borbe na maloj stazi sa malo gripa. Dinas je pričekao tehnički layout koji je zapravo sijao meni ko budalji šamar, pošto je ovo auto sa relativno malo snage naspram moje konkurencije i takve male staze su ovim autu pisane na kožu. Još sam ja odvezao dosta krugova na Race Gazmik Drift poligonu. Za sve koji ne znate, to je bio malen poligon za školu i treninge drifta u Sloveniji, u Ljubljani. Uz pehar smo uzeli još komadić Adrijevog auta iz finala. Sama staza je bila postavljena na nekom starom parkingu, gdje je bila u biti osigurana sa betonskimi džerzijima. To su zidovi od betona koji stvarno uništavaju aute. To je jedini način kojega trenutno znamo da bi nekako napravili zid između same staze i publike. Davanje toga je naravno to da se vozi od zida do zida i na taj način se često napravi dosta štete na autima. Tako da to je nek specifičan tip staze gdje dođu do izraza muda, kako bi kazali suci. Ako imaš muda, voziš od zida do zida, a ne metar ili pola metra od zida. Tu je jedan veliki tehnički aspekt, kako možete vidjeti na fotkama, se uz zid skupljaju komadići gume i ti komadići gume nemaju ništa gripa. Znači ako pretjeraš pa ideš preko ove idealne linije, si odmah u smećima od gume i još više udaraš u zid. Takva staza zahtjeva veliku preciznost i svaki krug je rizičan. Ovaj vikend smo bili u Splitu sa dva auta. Jedan auto je naravno E36 za natjecanje, a drugi je Drift Taxi Lexus. U tom slučaju bi se htio zahvaliti svima koji ste došli na vožnju. Bili smo jako lean tim, bili smo samo ja, Žugi i Klaudija, znači 3 osobe, a od toga jedan vozač i 2 osobe za management auta. Sam asfalt je bio teška katastrofa, tu organizator ne može ništa, ali u buduće nadam se da će naći neku lokaciju u Dalmaciji gdje je dosta bolja površina, jer Drift Taxi je uspio napraviti cijelih 4 kruga na dobrim polovnim gumama, a na novom semisliku, to je srpskom Protektu, je napravio 6 krugova. Nekako sam očekivao da nas ima 4 glavnih konkurenata. To smo bili ja, Adri, Debeli i Brdek. Tu je bilo naravno i drugih lokalnih vozača. Htio bi napomenuti par vozača za koje mislim da su se full napredili u svojoj vožnji od prošle godine. Tu je Karlo Kušić, tu je Tomo Cukru, Toma Ostojić, tako da vidi se da ima nešto napretka na sceni. Što se tiče treninga, ja sam više manje vozio Drift Taxi, a tih nešto sitno krugova kojih sam dobio u E36 sam odabrao više manje Adrije i Debelog, jer su oni bili nekako najbrži sa najviše kuta i znao sam da su mi najjača konkurencija. You know I love to see you shine that light. I put that love in every rhyme I write. You and I, we ride side by side, so keep shining, y'all, keep shining. Yeah, you know I love to see you shine that light. Yeah, even when you gotta fight those fights, it's like that struggle make you twice as bright. So keep shining, my dude, keep shining. Come on. Yeah, I learned a long time ago how it happens. When you get it cracking, that's when cats start attacking. Lip flapping, talking smack, a sick facet. Nation with you passing them by with your passion. Friends back then, but yo, press fast forward. Now it's like they'd rather clap back than to clap for you. All because you turned the corner. They can't see it like as if you was a transformer, but they can't be it. When you start shining bright, a person reacts to either bask in that light or they turn their back. If they're inspired by your fire, you roll around. When they turn their back, they only see their own shadow. That's when they plateau, inspiration fades. They keep their back to the light and start throwing shade. Now that's a bad trait. I'd rather keep my heart and celebrate when you glow in the dark. Come on. You know I love to see you shine that light. Yeah, I put that love in every rhyme I write. You and I, we ride side by side, so keep shining, y'all. Keep shining, come on. You know I love to see you shine that light. Even when you gotta fight those fights, it's like the struggle make you twice as bright. So keep shining, my sister, keep shining. Yeah. Now the jealousy, the tallest flower, they wanna cut it. They pull you down like some crabs in a bucket.
it. They bring the ruckus, chaos and sabotage, but that's mirage, and you don't need it in your catalog. That's when it's time to travel on like a catalog. Burn a couple bridges, let them crumble like Babylon. Cause some make moves, some make excuses, and some make you wanna peace out and call the deuces. I rock with producers, the light fuses, the authentic, they go get it, they earn credit with work ethic. This so tight, it's hermetic. The realness heals, that pure light can cure headaches. I sure bet it's better than jealous backstabbers. I know who actually got my back, and that matters. Like mathematics, the sum's greater than the parts. So when you shine it, I'm sunbathing in your art. Come on, you know I love to see you shine that light. Yeah, I put that love in every rhyme I write. You and I, we ride side by side. Keep shining, y'all, keep shining. Come on, you know I love to see you shine that light. Even when you gotta fight those fights, it's like the struggle make you twice as bright. So keep shining, my friends, keep shining. Come on. Imamo rezultat? Jel imaš... Nitko ni kazao, ni u pravilniku ne piše. Gledali smo pravilnik. Ne piše, jel? Da. Ne piše, Onda ne piše uopće. ovako. Da. Jesi bio vozio samo jedan? Da, gume. Nemam dovoljno guma. Oh my god. I piše u pravilniku, screenshotao sam, to sam istraživao, kužiš oboje, to dvoje. I možeš uz 5 minuta promijeniti gume za kvale, a u betlovima ne. Što je logično. Viš. Smart fucking guy. Nema mijenjanja guma, prvi raz Ne. je 83. Nema 5 minuta. Kako ne, tu imam pravilnik. Čekaj, screenshota sam da sad ne tražimo. 3.351. Pravilo nakon starta u prvoj kvalifikacijsko, promjena guma, ok, sve ok. Prosto. Imam još 2 minute, ja. Da, Na 2 pa pol. ja v redu. Koliko je bil prvi ran? 803. Ne radim. Osim toga da suci klimaju glavom gore dole, sad ćemo vidjeti vodovod direktno za njegov drugi kvalifikacijski krug. Nismo očekivali tako strašne potrošnje guma, tako da smo bili u jakom knapu sa gumama i to je dovelo do toga da sam odlučio voziti kvalifikacije prvi krug na jednom paru, koje su jedva preživjele taj jedan krug, a drugi krug sam završio na drugom paru guma. Tako da to je bila zanimljiva taktička odluka. Kvalifikacije su prošle normalno, uvrstio sam se na 3. mjesto, što je u redu. To je inače moj najlošiji rezultat ove godine na kvalifikacijama, još uvijek dobar, ali najlošiji. Bio sam iza debelog na drugom i Adri je, mislim, napravio odličan ran i pobjedio kvalifikacije. To nas opet plasira u svaki svoj ćošak breketa, znači da svi vozači kojih se u biti najviše bojiš u betlovima, koje je najteže pobijediti, se mogu snaći samo u top 4, jedan protiv drugog, ako sve prođe normalno. Znači, ponavljam još jedan put, nitko osim driftera i jedan spoter po drifteru.
izvukao iz gume Sleklo mu je gumu. i mislim da je ovo moment of the race. Evo, bit će suci, on se nabrao svaka čast kako je samo izvukao do kraja. O, čekaj da izađem. Evo, Adrian vidio sam pravo. Petričević i Marko Brdek odmah na startu. di se desilo? Adrian Petričević i Već, Marko Brdek. jer do ovdje sam te ispratio normalno, a ovdje si bio full spor već. A jebe ga. Da, ali kažem ti, do ovdje je još kao nekako držala, lijepa borba. Dobar. Ej, vidio modela. Na zadnja cuna pevna, malo uče na polnu, stojim očkano vidje, tudi gdje. Meni se čini da je to bila velika greška na ovom drugom dijelu staze. Kaj je on v lidu spinal? A je v lidu spinal tako? Skoraj, ja. Ker je to je bilo unchaseable. Ja, pač da prvo ta fucking transition se je čisto stavil. Ja. Pa naprej klepa nisem videl, ker je bilo ful dima. Da ne vem, pač, boljši lit odper, pač. Težko te bo to tam, probaj če bo. Donja inicijacija, donja zona, izgledalo je kao da se je ispravilo. Nikola Ilić sada manji presing nego Erik Janković. Evo dok suci pogledaju snimku i utvrde je li bila greška velika ili mala, ko će odlučiti novog finalista na donut eventu. Izgleda da smo dobili novog finalistu. Erik Janković ide dalje. Erik Janković ide dalje. Izgleda da to nije bila greška, meni se činila, ali ja nisam sudac. Ja, baš unchaseable je bilo tam. Spinal. Brutalno, ampak šel smo na fucking ti. A? Si bil ti lic, si mu šel 2-3 dolžine. Ja. Ful je šel kao safe za tabo. Ja dobivam u top 4 debelog Nikolo Ilića. On je odlučio da će voziti ta njihov novi Protect. I to bi mi bila zanimljiva odluka, jer smo svi inače vozili Extreme gume. I Extreme guma se tu pokazala kao najbolja guma, jer ni toliko fejdala iz prvog u drugi krug. I tu se debelom desilo na prvi tranziciji neka greška, gdje je odmah nakon tranzicije došao na full lock. Nekako je uspio ispuniti klip i zonu, a full sporo, jer je nekako bio na full locku i kao crab walkao sa full gasom. Tako da ja sam tu jedva preživio i zato ga je nakon zone povuklo na unutranju liniju i na taj način je u biti mene gurao već u čunjeve usred staze i suci su tu kazali da je bio njegov lead unchaseable. U finalu nas dočeka Adri, s kojim sam već na treninzima imao dobre borbe, dobre vožnje. Znao sam da je
jedan između 2-3 najbrži na stazi i stavio sam biti dosta gripa u auto, a svejedno manje gripa nego što smo vozili na treningu, jer sam očekivao da će se staza nagripat. I kako možete vidjeti u mom chase-u sam na neki način imao više gripa nego on i na taj način je došlo do greške u veliki coni sa moje strane gdje on malo počekao bez da bi dao gas. Odmah nakon kanala kroz kojega smo skakali je meni smanjilo kut i jedva sam spasio da me nije izravnalo. Onda kad prođemo veliku conu, nakon tranzicije ja sam na odličnoj poziciji, on vuče ručno već tokom tranzicije, a cijelo vrijeme tokom treninga, ako je već vukao ručno u veliki coni usred staze. To me je nekako iznenadilo i tu je došlo do tog sudara i naravno radi toga nisam mogao napraviti full lepe tranzicije u chase-u i tamo smanjio kut jer sam morao kočiti u tranziciji i na taj način nisam dozvolio auto da napravi tranziciju na njegov kut. Stala! Tinker je tam skupaj, da znajo težilke, se šmal pa ravno peljal za njemu. Šlo od vrata. Pa zmanjšil si kul pristi, pa si moral nos podati. Stalo pa bravo. Kad se okrenemo, ja lidam, on prati, nekako me prati odlično po mojoj liniji sa dobrim kutem, ali ostavio mi je koji metar razmaka
i na tako maloj stazi je metar razmaka full. I to su kazali u biti suci da tu je pola metra već ogromna razlika, ako pustiš lideru metar je to velika razlika između lidera i chasera i zato su u biti meni dali pobjedu jer je bio moj chase game next level naspram njegovog, bez obzira na moje greške u chaseu do kojih je do neke mjere došlo radi njegove vožnje, a do neke mjere jer jednostavno je bio moj auto toliko nagripan da nije mogao provrtiti kotače kao što bi trebalo provrtiti. A treće mjesto osvojio je Nikola Ilić! Svaka čast Nikola. Nikola je došao iz Novog Sada, iz Srbije i zauzeo je treće mjesto danas na Donut eventu. A kao što rekoh, sada idemo na ono grand finale. Najbolji od najboljih. Prvo mjesto zauzeo je Erik Janković, stoga Adrian Petričević na drugom mjestu. Erik Janković danas najbolji na Donut eventu. Ni bez ovih vozača koji su se danas i jučer dosta trudili. Želim vas pozvati na treću rundu, a to je Westgate Zagreb u 10. mjesecu. Isto tako u sklopu Europskog relija, pa vidimo se tamo. Htio bih se zahvaliti svim sponzorima, pa čak i ovi styling natjecatelji koji su se parkirali vani. Svi smo mi upotpunili ovaj program. Hvala svima još jedanput i vidimo se na trećoj rundi Donut eventa. Splićani su mi kazali da su Stinice legendarna lokacija gdje se dosta ljudi naučilo kliziti autom, tako da to završava lijepo priču ovog vikenda gdje je organizator uspio napuniti event do maksimuma. Bilo je puno ljudi, lijepo je vidjeti da je došlo toliko gledatelja, lijepo je vidjeti da toliko ljudi podržava drift. Ja mislim da je to donut koji je stvarno uspio i osim tih nekih političkih problema koje u biti nisu moja stvar, smo se mi odlično provozili puno ljudi sa drift taksijem, uzeli najveći pehar vikenda, zadovoljni smo i jedva čekamo sljedeće evente. Speaking about what we're doing at the weekend, the first thing I'm gonna do is get a Mohican, take the train to Paris, meet some friends.